आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहानबद मरोइबा पाव राज्य के एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर तोरंगबम ब्रजकुमार हाइरी चाही असिगी जनवरी दगी हुजुक फावबदा चुपम थोप नोंजुगी सांग यामना वाटना लेरी लुपा लाख मंगा पीननब दाबीदा फाजिंदुना थमलंबा नुपी अहुम यावना मियोय मरी राज्य पुलिस न कनमंगम क्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की नुमिनिनी की खोंगचत्ता हयंग लेबाक अदुगी लालोल इतिक शहर जदाद चटकनी इम्फाल यावना मणिपुर की मफम खरदा ngarang parapna nong chuki nong marang kaina chudabadagi इम्फाल फाउदुना सेलिबा मरोइबा तुरेल सिंगी माई का हेन हंथखिबदगी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मखादा लैबा वाटर सप्लाई स्कीम सिंगदा मतम चाना मियामले इसिंग पीबा ngamlaktabagi फिल्म अमा मायोकनबा हौरै राज्य के एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर तोरंगबम ब्रजकुमार ना हौजिक यहाकी ममांगदा आकाशवाणी इम्फाल दा हाई सही असिगी जनवरी दगी हौरगा हौजिक फावबदा सुफम थोप नोंजुगी सांग यामना वाटना लैरी महाक हाई कोई नोंजू नुंसागी फिल्म होंगपसिगा मरी लेना अखोइना हौखिबा हंदकी जनवरी तांग अमदगिना ngasi phawgi phom thoba changsingi khoi manipur tariba nongsing district wise jengba sumasi handraga di phani ai tare haiba nong chang handana phangba ji dum hogi sai manga tara ji dum koi thenglaga lakwa phom ne dubu march tang amadagina april tang kun bawda phangkiba nongsing district ki oina yengba imphal iski jaga khar khar matana amade ukhul ganatana atai jaga sing lonu minus the deficit sadaga lei samari bisenpura koi phom thoba changdagi changmu mo drama ji handraga phanga lei hatar khwadi handaba jaga mo oiri Son Chanpur su sa mung da sam dum handra khona phom tho sang de handra leiba khoi mai theng ne hetara adana masigi nong chungphom thopa chang da mai to na handana phangba sinamar mor kan da khoi sitting of rainfall ge pattern siam sauna khoi da theng na bhai tare khoi da ado haiba sitting of rainfall ji lera kan da khoi monsoon pattern nong handra ka khoi gi pre monsoon na post monsoon ne hena phangkhe ge dumba khudong thibagi thodok se khoi da dum thoga lei bisi kuire theng na khoi Environment and Climate Change Directorate na thadorokpa weather report ta hai ngarang Imphal West jila da nong chubagi sang millimeter sino dasmik taruk waiki kangpopi da na sino dasmik nifan none da na sino dasmik mari amasung senapati da ama dasmik taruk waiki amarom da none da ngarang sabagi sang celsius degree kunthraomdoi dasmik sino taruk yauki Imphal East kakching amasung kangpopi da celsius degree kunthra mathogi mathak ta saki Imphal West amasung Bishnupur da celsius degree kunmapan amasung senapati da celsius degree kuntaruk ki mathak ta saki Maragasida India Meteorological Department Imphal Center na thadorpa cherolamada Manipur gi jila khara da ngasi amasung hayeng akhak arau yaungna pungda kilometer kunthra dagi nifu phawbu yang manungsit kaloina na nong churaba yai hairi जिला सिंगदुदी तमेंगलोंग सेनापति कांगपोकपी इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट उखरुल कामजोंग जिरिबाम नोने टेंगनोपल चांदेल चोरसानपुर अमसुंग फेरजोलनी Security Force na sing masung tampa ki sing na mafam kya ra thiba magi thabak chathaba masung area domination tawgi thabak lap na chathari Rajya Police ki control room na thadorok pa cherol ma da hai Imphal West ki Wangoi area da ngarang Rajya Police na KCP PWG ki mioi ama phaki Amarom na thasi ki taramapanda Langol Lai Manaida Laibayum Amada Lupa Lak Manga Pinana Badabi Tauduna Aran Mamong the Pazinduna Tamlamanupi Ahum Yauna Mioi Mari Manipur Police na kan mangam kre Mioi Mari adu Amar of Manipur AMO Kaubulup Amagi Mioi Singna Nupi Chen Bangamari Lenaba Taudok Amagi Matang the Pazinduna Tamlamani Hari Raja Police na gari huran bamasung lakpa singi mayok ta chathaba akhanna ba drive ta tongan tongan makhl gi gari punna tarahom doisu phagat le hari Hauke pung kunmarida National Highway 2 Imphal Dimapur lambi da pochai puba gari chahum nifu security gi akan section thorang loina Imphal lom da pusilakre hairi Prabhu Jisu Christa bu cross the pangting dun halom matung da amuk hingalakhiba namit Easter Sunday ge palan thorom ngarang Bharat lanmina susinduna Manipur gi mafum kaya da pangthokki Makhan P Molding Chingmang amasung New Canal khulsing da mafum adu gi miyam golona na Easter Sunday ge thorom pangthokki thorom sing adu da khunja sing da athum hau yan thokpa amasung Prabhu Jisu Christa bu thagapi sei shaktuna mapung oi saktam sing oiki Assam Rifles na sinduna Chandel jila ge ngamkhai khungang New Samtal amasung Salon Kulda Thasik Taramapanda Lemna Lang by Kem Amapang Tokre, Torungi Sorkamoina, Masam O Fanalehna Bagimatanga, Takpi Tamibagi Tormomasu Pangtoki, Puna Kunja Chani Kun Henmana, Tormoda Sarkyaki, Tabiriba Pawasi, Akaswani, Imphal Dagini.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की नुमिनी की खोंगचत हयेंग लेबाग अदुगी लालोल इटिक शहर जेदाद चटकनी हौकिब सही निफु असिगी मनुंग द भारत की लुसिंग मना जेदाद चटपा श्री मोदी ना अहान बोरेगनी श्री मोदी की खोंगचत मनुंग द लेबाग अनि की मरकत सल थुम ngaksel अमसुंग कला संस्कृति की लमद तेंगबांग पिनब हेंगत हनबा लेबाग अदुगी लुसिंग बसिंग वारी सानरकनी प्रधानमंत्री की खोंगचत असिगी मतंग सऊदी अरेबिया दे लेब भारत की राष्ट्रदूत सुहेल आजाज खान हाई श्री मोदी की जेदा खोंगचत असी ऐतिहासिक ओइब खोंगचत अमा ओइननबा मपुंग फाना सेम सारे IMAC is a very important connectivity project between India and Saudi Arabia and the other regional and international partners. And as part of the IMAC, there are many components. One thing is the multimodal logistic connectivity between India, Saudi Arabia, and on the west side with the Europe. There are other connectivity projects, the data connectivity, electrical grid connectivity, hydrogen supply chain. And among all these things, a lot of progress has taken place on some of the components. जम्मू काश्मीर की रामबान जिला द नोंकन चुबम सुंग चिंगनिंग खाइबदगी मे अहम सिरे चिंगनिंग खाइब सिनमर मोइदुना जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मसुंग काश्मीर तंपाक लेवा केति मफम सिंग फाउनब लंबी सिंग थिंगजिन खिबदगी अथॉरिटी सिंग लंबी फाउननब कन होनरी अदुमोइनमक नोंचिंगी पियम फत्तबा लेन ताबा मदि मसी मसी इचाउ थोकपदगी लंबी हांगदोकनब पाइखलेब थबक सिंगदा अपन मकया ठोकली अखोगी पाउमिना हाई नोंकन चुबदगी तोंगान तोंगान अफम तरानिथोई हेनबदा चिंगनिंग खाइदुना नेशनल हाईवे दु थिंगजिन खिबनी SDRF लानमी मसुंग लोकल NGO सिंगना मी कनमम सुंग तेंगबांग पीबगी थबक चथरी मरासिदा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जम्मू काश्मीर लद्दाख गिलगिट बाल्टिस्तान अमसुंग मुजाफराबाद तमखाताना खाकराउ याउना नोंग चुखिगन हेना सेक्शन वा फोंगदोक्रे ngasi phongo pause singimar oil pausing dama hauzik khangembam James leire James Thakachari Kiran Chatna Kanglon ki wangmada phumjilamba Jenims ki biomedical waste sing kothok re haiba pau ama Itel Express ta ahan ba headline tawduna phongdi pau asigi sub headline oina kudong chadaba leibadagi tawkhibani Kanglon chumna loisin ba haure Director Jenims haina phongdi National Fire Service Week loisin kre haiduna pongnafamda maru oiba pau oina phongdi Security Force na yamlaba khusu khulai fagat kre haiba pau ama sanalebak pau che da headline tawduna phongdi pau asiga manaba pau ama naharol gi thodangda miyamna khusu khulai thadoklabadi Manipur da tapna santi hanjilakani Assam Rifles ki chief haina phongli Khangembam numit thoromgi sem saba loisilakle rehearsal pangthokre haina huenan pau da headline tawduna phongli Manipur ki IAS officer ani finance ministry da secretary oina thopuna ba khalakle haiba pau ama People's Chronicle da maru oiba pau oina phongli Sangai Express Manipuri edition da numit nipan ni da fire alert kuntra tare laiki Tamenglong da umang mai chakpa yai fire alert khwaidagi wangna report pirakhi haiba pau ama maru oiba pau oina phongli Sangai Express English edition da Delhi da laiki drabi Khangembam Priyalakshmi gi JAC na governor amadi chief secretary da mishi asigi matang da thizina bataksin khre haina headline tawduna phongli Tamenglong da Easter Sunday gi palan tawkhre haiba pau ama Imphal Free Press ki anchor kalam da phongli Ganfiu Melda Tamenglong gi prajada ising fanghaliba Gadai Water Reservoir ising kangsilakle haiba pau ama headline tawduna phongli Tamenglong jila gi church sing da Easter Sunday gi thoram pangthokre haiba pau ama Tamenglong Times da maruiba pau ina phongli Morning Bell da Governor na State Orchidorium chatuna yingsin khre haina headline tawduna phongli Kiran Thagachari James aroi badamaru yo pau amhanna राज्य की एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर तौरांबम ब्रजकुमार हाइरी चाही असिगी जनवरी दगी हौजिक फावबदा सुफम थोप नोंजुगी सांग यामना वाटना चूरी लुपा लाख मंगा पिननब दाबीदा फाजिन्दुना थमलंबा नुपी अहुम याउना मियोय मरी राज्य पुलिस न कनमंगमख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की नुमित निनी के खोंगचत्ता हयेंग लेबाक अदुगी लालोल इटिक शहर जेदाद चटकनी पाउलो जरे